اور یلون ابراہیم شیت وہر اولاد کو عطا کم ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانون دبس پروردگار عالمین ابراہیم ونعذاوی اولاد ونعذاوی ندبات ونعذاوی ماراز اے میان رب ون کیا چھم کرن دن ون تلن یہ ندبون ون تلن یہ پنن لخت جگر ون تلن یہ پنن گرواجن یہ تراؤن تت جائی یا جائی نیون گھن یہ تراؤن تت جائی یت جائی نلکن آمد رفتاس حضرت ابراہیم علیہ السلام زاو شیتی وہیر اولاد یلی اگر کنش دوئی وہیر اولاد زمن ہمیز کچا چو خوشی آسن کچا مسرت آسن کچا شادمانی آسن ایمان دیکھو میرے جوانو تقوی دیکھو میرے بزرگو او وقتی کیوں میانو جوانو میانو عزیزو یہ وچ خدای کوتا محبت چکرر جناب محمد رسول اللہ موسیٰ ابراہیم انیچ قربانی دیدت یوت قربانی دیتی ونس پروردگار عالمین یوس قربانی دیتی کر ابراہیم علیہ السلام دعا دن میان خدای میان پروردگار ون سوزن میان ذریت من آخ نبی میان ذریت من سوزن آخ نبی میان خدای ابراہیم علیہ السلام چنیرن پنس اولاد شتراون سرائی من لکی جائی تنہائی من آتی تلین خضر جورا یم دیتن پنی غروائن آتی تلین پنین کے خضر جورا اب مشکا تجنی دیتن حاضراس یل واپس پیورم سرائی من یل واپس پیور امی جگہ پیڑن یت جگہ پڑھتے ونکن خانے کعب چھو تعمیر وچھن یت جگہ پڑھتے ونکن آب زمزم چھو وچھن یت جگہ پڑھتے ونکن مقام ابراہیم چھو وچھن یت جگہ پڑھتے ونکن آمیان عزیزو صفا مروہ چھو وچھن حاجرہ کرن بیان یل میں نظر در نظر امیل ابراہیم علیہ السلام اسکن امیل تنہا مز ادترین یل ابراہیم واپس دنیارن تبن گرواو جنوت دام نستراو نستاف تنہ ابراہیم اس کا ترائید یا سراس من اس کا ترائید یا تنہائی من وہ تصور ابراہیم دبنا ایمین شریکی حیات یہ چھو حکم ذات ذوالجلال حضرت اللہ ابراہیم انتائی پلنا الویال تنہائی من ملکو گالا ابراہیم سنیا چوئی تن بڑگا سن اسماعیل علی نبینا علیہ السلام il borgo 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 pakun layakatun tukun layakatun kalamatun karin guftaratun karun Allah Ta'ala singlojin ibadat karin Ibrahim chu garbit aramas shamas go biadar shamas chu shangan ati chu imni aram pur malal karan farmaman yuti aram trovut چشمانی مبارک کرن بان خوابس منوتوس پروردگار ابراہیم پنن ٹوٹ چیز کرن قربان ابراہیم پنن ٹوٹ چیز کرن قربان دبن صبح ووت ژھنن کٹن تیرن گون اونٹن یمن تتن خش شامس یل بے کرن آرام بے گو خواب ظاہر دنس خدایس کیا کرن ایمن کٹن ایمن تیرن ایمن اونٹن ایمن گون اے ابراہیم رب چی دبن ٹوٹ چیز کرن قربان ہتی وہ تدراؤ صبح کو بے بیدار بے کرن کٹ جورا اونٹ جورا بے کرن اللہ اکبر ہتی شنگ بے کال ہتی ودل پروردگار نا نہ مجھے اونٹوں کی ضرورت ہے نہ مجھے بیلوں کی ضرورت ہے نہ مجھے بیڑوں کی ضرورت ہے مولا تو پھر کیا چاہیے ابراہیم جو 80 سال کے بعد میں نے تجھے بیٹا دیا ہے اسی بیٹے کی قربانی چاہیے سبحان اللہ اے ابراہیم یوسا مشیتی ویر اولاد اتمائی یو اولاد آچو ثانن پروردگار کس امتحان ترو رب قائناتن ابراہیم علیہ السلام دپن وائی بچل بڑ گژھن مالس مول کرن پننس بچس سۭتۍ کلام گفتار کرن پننس بچس سۭتۍ میانیو جوان
عظمت مصطفیٰ کانفرنس مناون والو تلاوچ مول ما چھی ناراض تلاوچ موج ما چھی ناراض یوت ین برونٹ اگر ماج نظر یوت ین برونٹ اگر مالس نظر خبر موج ما چھی ناراض میان بایا تل کت لگی یوت ین میان عزیزہ ابراہیم نیرن صبح زاوتن اجا پنن نچل برونٹ کن گتن یل نچو وچن خوبصورت تاخ شقیل اسماعیل نند بون اسماعیل خواب چو وچمت ابراہیم علیہ السلام دبن پیغمبرن یہ خواب چو وہی آسن پیغمبرن یہ خواب چو وہی الہی آسن یہ تھی نچی مال اس کن تراو نظر مال تراو نچی اس کن نظر حیث وہ تس ابراہیم علیہ السلام نچو وہ تس بابا کیا دلیل کیا وجہ آج کت لوگ یا بیر چکر میانی بابا دن ای میانی قبرہ تلا یو کنی سیڑت تلا میانی لخت جگر یو کنی سیڑت دن میانی بابا من کیا دلیل دن یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبہک فانظر ماذا ترى آئی میانی لخت جگرا باوند ایزو پنون میانی گبرا دنن بابا من کیا دلیل کیا وجہ دنس گبر میانی میان وچ خواب گبرا میان وچ خواب میانی بابا کیا خواب دنس گبرا ونیاز بچانی رائی منگنی باچوز وچن سکم آئی چکرائی دن خطر تیار اگر چون تمیونیو اولاد آئیس مول دپیس گبرا میاں وچوک زبا کرن نچو دپیس گس پنن پانسن مریض میں کت چوک ونن اسماعیل چو مول پرچن مشور ای میانی گبرا میاں وچ خواب دن بابا خواب کیا وجود دن میانی لختی جگرا میاں وچ خواب بچ زبا کرن بچ زبا کرن نچو وطز اور واپس دن بابا باوندی زو پنن باوندی زو پنن یا ابا تفعل ای میانی بابا کرچ تیت خوابس من وشد ای بابا کرچ تیت خوابس من وشد میانی بابا باوندی زو پنن پتروز مین کت دن ستجدنی اللہ من الصابرین باب میانا پداروس چونس اولاد سلکات میانی بابو بنا وقت وائی کرائی کے بنا وقت وائی کرائی کے بنا زنگ وائی میانی بابا انشاءاللہ وہ جگ سپنن نیچو ان قریب صبر کرن والن ما حتیت راو ابراہیم علیہ السلام گو پنی کروائی حضرت حاجرہ علیہ السلام دن حاجرہ میاسا وچی خواب بنیچو کیا کرن زبا کرن حاجرہ وشاس اور واپس ابراہیم سے کیا پتا چاہی مکت پڑھن پیو اسماعیل رچھن سے کیا پتا چاہی مکت پڑھن پیو اسماعیل پالن عزائم اور بڑھ گسید وین گوئی نیچو بڑھ ون چاز دپن یہ چم کرن زبا موج موج امیس کودا چکرے نماز اسید واٹا سن پنیس بچس اگر پنن اولاد پن موج خبر کودا زلیل جاش خراب جاش اگر پنن اولادن پن موج چوب دیت می جاس تو چس ونن موج میانی گبرا نیر خدا یس حوال میانی گبرا باوند ایزو پنن اگر نیچویس کوری زچس آسن موج پریشان آسن دبر وائی بلال صاحب چمون کوری مول میانی خدا یمیس کرزم پنوی چار میدم موجی یہ مو نیچو نیچا واتینی موجی یہ نیچو نیچا پرسینی موجی یہ نیچو نیچا سید کلامی کرن دبن ادنا چو کلام کرن مگر زامت چنا میں
اولاد چھنا میونی حتا یا چی ام سی ماج دگ میانی بایا میانی جوانا میانی لخت جگرا ولا وچ عظمت مصطفیٰ کانفرنس من بیون والا ربا دبن و بالوالدین ایسانا حدا حسن سلوک کر وہ پنجل مالس ماجس حدا کر مین جوان در بدر حدا کر مین جوان بے روزگاری من مبتلا میرے جوان تو بے روزگار نہیں رہتا میں بایا سنا بے روزگار روزار اگر چرز پنن مول تو موج آسی حضور علیہ السلام فرمو دبن اگر توی من شکایت ہے پنس جنت کس دروازس ہرمی سائیڈ بوس کرن ڈھاٹی نبی دل کیا کرو دبن مالی سائز جبین مبارکس بوس کرن سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت عظمت مصطفیٰ کانفرنس مالی سائز جبین مبارکس بوس کرن دبن مالی چی شفیق پنن کور آسن مالی چی شفیق پنن کور آسن پنن لخت جگر آسن تمی کر نبی پاک علیہ السلام بیان دبن انا ابو البنا دبن کوری مالو مگا چوخمگیر کوری مول چپانے محمد الرسول اللہ کوری رسول چو محبت کرن کائناتک نبی کورن سچ محبت کرن جناب محمد الرسول اللہ مگر آج کورنی سچ نفرت کرن آزیم اسمیانی بین کور زون تمیستی شیڈیا گزگین خسن میں کیا ازائی کو بیدن مین بینی چاگر کور زائی سجے کوری آسک سجے موجی آسک سجے کوری آسک اگر نسجے آسک چکا دی زہی کور اگر نت کیا ساکت سکت سے حق پن ماج اللہ اکبر مین بینی مین کوری کور زنس پر مگچو خمگین کور زنس پر گچو خوش کیا جو کور زنس پر خوش گسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوری چی شفیق آسن کمیس مالس ایک دو شو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ شو ایک دو بیت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ اس دپن فاطمہ آزین میں اوٹ سیرا یت اوٹ سیرس کرکنا چوچو جو کیا کرک چوچو جو فاطمہ وز املاج اوٹ سیرس کیا کرنی چوچو کرنی یل چوچو لاجن کرنی دبن ادرائی گینے چنے چوچو کیا تھا اک دیتسم حضرت علی المرتضی بیاک دیتسم حضرت امام حسین است امام حسن مجتبہ بیاک آئی میں پانس حصص فاطمہ دبن بیاک آئی میں پانس حصص دبن علم پانس حصص آئی بس اسی ژوٹ کھیون تناول کرن نصف ژچ پٹھ پیو میں یاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کرن بیان میں پیو نصف ژچ پٹھ یاد کائنات پیغمبر فاطمہ آپ نے کیا کیا دبن میں ہسا وٹ رس یہ ژوٹ اڑ یہ وجم پنس ات ڈپٹس یہ کرم بند واتس در خدمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ دبن جب میں نبی کے پاس پہنچی حضور فرمونم اے مین گبر از کیا یور کیا خیریتی چھا دنس بابا ازا آئی سینس گرز من واریا کل ایٹ رس تت ایٹس بنائیم ژوچ تت دتیم اخ علی المرتضی اخ امام حسین بیاخ امام حسن مجتبہ بیاخ آئیم پانس حصص میز کھے نصب ژوٹ یا رسول اللہ نصبس پر پیومک زیاد میں در خبر مین بابن آئیسا کی تناول قربت ناس نہ سبحان اللہ کور لخت جگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام و چشمانی مبارک و کنوش دن میانی گبرا میانی لخت جگرا یمین نبی پاک البرون کنسی ارچو ڈڈائک اے فاطمہ تمی چینل بابس چتردوں کمیت کیا کھن سی اتی تلن شکم مبارک بیڑی پنن جامع مبارک تھوٹ دن فاطمہ یہ دے نبی پاک اس شکم مبارک اس کنی گنیت میانی خبرہ دن میانی بابا تلیتی دسوئی نصب چھوٹ میانی رسول یہ کرکنا قبول حضور اور اٹنا لمت پنن کور
دپن واریاس کالس اوس نہٕ نبی پننہِ کورِ یلے تراون اللہ صحابیو کور عرض ٹاٹہِ نبی ژٕ کیٛازِ چھا نہٕ یہِ کوٗر یلہٕ تراون جلدی جلدی دنکھ میانیو یارو بہٕ کیٛاہ تراون جلدی یلہٕ فاطمہ سٕنٛدِ بدنہٕ منٛز آو چھم جنتٕچ خوشبو یِوان سبحان اللہ فاطمہ چھم جنتٕچن خاتوٗنن ہٕنٛز سردار ہا ییٚلہِ نبی پاک أمِس کورِ سمکھٕنۍ گژھن گرٕ نظر دِنہِ گژھن علی المرتضیٰ سُنٛد گرٕ گژھن فاطمہ سُنٛد گرٕ گژھن محمد رسول اللہ اَتہِ وٕچھن نبی پاک پننہِ کورِ لیدریار پھیرومُت رویہِ نازس رویہِ پاکس نبی ووتُن یورٕ واپس میانہِ گبرو مےٚ ونتا ژےٚ کیٛازِ چھُے رویہِ پاکس سردیار پھیرومُت دپن میانہِ بابا کیٛاہ ونے پننہِ گریُک حال دپنس گوبرا ون کیٛاہ دلیٖل دپن آزا گٔے فاطمہس آخرت گنس گرس منٛز دان زالنسٕے یا رسول اللہ نہ چھُ صُبحسٕے کھٮ۪وان کینٛہہ نہ چھُ شامسٕے کھٮ۪وان کینٛہہ مگر شکایت کرنہِ ما گٔے جناب محمد رسول اللہ حضور فرمووُس گوبرا ان اللہ مع الصابرین میانہِ گوبرا صبر کر صبرُک پھلا چھُے مودُر تہٕ میوٗٹھ تمی فرمو حضور علیہ السلام دوٚپُن اگر تۄہہِ منٛز یژھِ کانٛہہ جنتہٕ کِس دروازس ہیٚرمہِ سایڈٕ بوسہٕ کرُن سُہ کیٛاہ کٔرِن مٲلِس کٔرِن کتھ جبیٖنس بوسہٕ زن تہِ کوٚرُن جنتہٕ کِس دروازس فرمووُکھ اگر تۄہہِ منٛز کیٛاہ یژھن جنتہٕ کِس دروازس بٔنمہِ سایڈٕ بوسہٕ کرُن میانہِ نبی سُہ کیٛاہ کرِ دوٚپُن سُہ گژھِنۍ یورٕ گٔژھتٕے ماجہِ رٔٹِن پنٕنۍ کھور سبحان اللہ ماجہِ رٔٹِن پنٕنۍ پاے اتی کٔرِنۍ یِمن پاین بوسہٕ دپٮ۪س موجی مےٚ دِیٖزِ معٲفی وُنیُک تام ما آسٮ۪م ہیوٚربان گوٚمُت کلامس منٛز میٲنۍ موجی آزا تِم ماجہِ تہِ میانیو جوانو یِم گرن منٛز بِہِتھ پرا لیکن نیچو چھُنہٕ دوا پلہِ خٲطرٕ تہِ پرژھن ماجہِ آزا تِم ماجہِ بِہِتھ میانیو بایو آزا تِم مٲلۍ بِہِتھ آ یِمن مالٮ۪ن بُجرُک سہارٕ یِہوٚے اولاد اوس یِمن مالٮ۪ن بُجرُک سہارٕ یِہوٚے اولاد اوس یِمن ماجن بُجرُک سہارٕ یِہوٚے اولاد اوس تمی اوس میون نبی دعا کران اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میون ربا مےٚ تہِ دِزِ تِتھَے پٲٹھۍ خدمت کرنُک توفیٖق پننِس مٲلِس تہٕ ماجہِ یِتھ پٲٹھۍ مٲلۍ ماجہِ بچپنس منٛز میٲنۍ خدمت کٔر میانہِ جوانا یہِ موجا چھے دپان میانہِ گوبرا سُہ دۄد گوٚو یا مٔشتٕے یُس دۄد ژےٚ ماجہِ 2 ؤرین دیُتنَے میانہِ گوبرا سُہ محبت گوٚو یا مٔشتٕے یُس ماجہِ ژےٚ تھپھ کٔرِتھ پکنوونکھ ییٚلہِ پکان اوسُکھ یہِ موج ٲسٕے دپان گوبرا با لگے یِمن قدم کڑنس با لگے اتھ پکنس میانہِ لختٕچ آ میانہِ گوبرا مگر واے یِہوٚے جوانا گوٚو بالغ أمسٕے جوانس ہا گٔے ماجہِ ہٕنٛز ماے کم آ ییٚلہِ یہِ بچہِ لۄکُٹ آسان یہِ آسان دٔچھِنۍ تٔمِس ماجہِ پکان کھووٕرۍ تٔمِس ماجہِ پکان میانہِ بایا ژٕ کیٛازِ بچپنس منٛز أمِس ماجہِ دٔچھِنۍ تہٕ کھووٕرۍ پکان دوٚپُن امہِ ساتن چھےٚ ماجہِ ہٕنٛز ضروٗرت امہِ ساتن چھےٚ مٲلۍ سٕنٛز ضروٗرت خبر دپ ما لٔگِم مول دِیِم تھپھ تاکہِ مےٚ گوٚژھ نہٕ لگُن کینٛہہ مگر ماجہِ میانہِ جوان بایہِ ییٚلہِ وۄنۍ ژٕ بالینگ گوٚکھ یہِ مول چھُے گٔہے دٔچھُن یِوان گٔہے کھووٕرۍ یِوان مےٚ دوٚپ مالیہ ژٕ کیٛازِ أمِس دٔچھُنۍ کھووٕرۍ گژھان دوٚپُن وۄنۍ چھم نہٕ آزٕے ضروٗرت وۄنۍ ما چھُس پانہٕ پٔکِتھ ہٮ۪کان وۄنۍ چھم نا لورِ ضروٗرت ہاں
مگر آج چھن جوان تات کن وچھن کے محلس دپن پکن چھوئی تو پاک پانے بکیا کرے مگر وائی میانی بائی ہاں تم ساتن کیا ضرورتینی یہ مول یاد یہ موج یاد یم ساتن سے بچپن از منزوسخ یم ساتن سے لکچار از منزوسخ یہ ماج خدا کی قسم سے رہت راتس ماجو سکھ بیدار تھون مگر موج اسن آرام کرن کے مولوس بعد اوقات آرام اس مزدیاسن مگر یہ موج اسی خدا کی قسم بیدار اس اگر راتس یہ بستر از پر یہ بچ پیشاب اسس کرن موج اسس ات سیتن وچن اتی اس دپن یم بچن چھو یہ پیشاب کرمت یہ چھس ادر جائی موجید سے کیا کرن دپن یہ بچ چھسن حشرس پر تھاون پان چھس ادرس پیٹھی آرام کرن موجی کیاز دپن یہ لخت جگرس گسم نہ آئیز آوات مگر میانی بایا چکو وفا کرد ونکن پنس محلس ماج کانفرنسن مزیون والو تلاوچ مول ما چھو ناراض تلاوچ موج ما چھ ناراض حضورو فرمو یمس مول ناراض یمس موج ناراض اگر ڈیکس خون والی عبادت کر سو عبادت قبول چھسنا ابراہیم ووت پننہِ نیچوِس ابراہیم ووت نیچوِس دنن میانیو گبرا مشورہ چھو کرن بابا کیا دنن میں سا وچ کھا بس کیا کر زبا کرن اد میانی بابو ون کیا چھُکھ مےٚ پرژھان نا گوبرا ون چھنا راے ژٕ تہِ گوژھُکھ رٲزۍ گژھُن میونُے یوت ما چلہِ اتھ منٛز گژھِ نیچی سٕنٛز تہِ رضامندی آسٕنۍ اور ووتُس پنُن بابہٕ نیچوٗ واپس یا بدفعل اے میون بابا کر ژٕ تی یہِ ژےٚ وُچھُتھ کتھ منٛز خوابس منٛز خوابس اندر پتہٕ روٗز میٲنۍ کتھ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین میانہِ بابا پتہٕ روٗز میٲنۍ کتھ انشاءاللہ وٕچھان ژٕ پنُن نیچوٗ صبر کرن والٮ۪ن منٛز اور ییٚلہِ وۄنۍ درٛاے مٲلۍ پتہٕ زٕ قۄربان گاسہٕ کُن مول کرن نیچوِس سۭتۍ کلام نیچوٗ کرن مٲلِس سۭتۍ کلام نیچوٗ ووٚتھ مٲلِس دوٚپنس بابا وۄنۍ ونہاے کتھا وۄنۍ ونہاے دنس ییٚلہِ مےٚ ذبح کرنہِ تراوکھ ییٚلہِ مےٚ تراوکھ دنس اہن میانہِ گوبرا پتہٕ فلما قرآن فلما اسلما وتلہ للجبین دنن میانہِ بابو ییٚلہِ ہا وۄنۍ پنُن نیچوٗ ذبح کرن اہن میانہِ گوبرا وۄنۍ کیٛاہ کرے دنن میون رویا تھٲیزِ بۄن کُن میون روے تھٲیزِ کُن خبر یت معصوم رویس کن ما پیئی نظر یت معصوم حسنس کن ما پیئی نظر میانہِ بابا خبر یو کن ما پیئی نظر پننس امتحانس من ما گژھا کامیا ناکام ون ما چھُکھ ناکام زانٛہہ گوٚمُت میانہِ بابا آز چھُے سُہ امتحان خبر اتہِ ما یِنَے شفقت چھ رگ نیبر نیٖرِتھ خبر اتہِ ما یی مٲلۍ سٕنٛز شفقت نیبر نیٖرِتھ میانہِ بابا بیٚیہِ کٔرزِ میانٮ۪ن نمن پاین گنٛڈ میانہِ بابا بیٚیہِ کٔرزِ میانٮ۪ن نمن دستہِ مُبارکن گنٛڈ گوبرا کیازِ دنس خبر ژھر ژھر ما کرے خبر خوٗن ما نیرِ نیبر خوٗنہِ مُبارک ما نیرِ نیبر میانہِ بابا پلو ما گژھنَے خراب اے بابا یہ جامع تُلزیٖنی زِ میانہِ ماجہِ کیازِ تٔمۍ آسے بہٕ دانہٕ دان روچمُت تٔمۍ آسُسَنے بہٕ تَمہِ آیہِ روچمُت میانہِ بابا ژٕ ما دَپی اِسماعیل کتہِ تھوٚوتن دٔپزٮ۪ن سُہ کوٚرُم خۄدایس حوال آز گوٚژھ پننِس مقصدس منٛز کامیاب ابراہیم چھُ اکہِ طرفہٕ جگر کٔرِتھ کلیج مبارکس پٮ۪ٹھ سُہ صبر کٔرِتھ خدا کی قسم یُس صبر نہٕ کٲنٛسہِ کوٚر وُنیُک تام میانو جوانو میانو عزیزو ییٚلہِ یہِ دور ووت فرماون ابراہیمن ترٲو پنٕنۍ شراک یہ درون حلقہ نادس
اسماعیل علی نبینا علیہ السلام حتی قرن بسم اللہ اللہ اکبر یہ چون زبائی غزل ابراہیم کو بھیارا دنا اشراق سکاز نوالا سکاز نزبا کر دنا ابراہیم کیا کر زبا سچام ایک لٹ ونن بسم اللہ اللہ اکبر رب چم سچ لٹ ونن یتن مین یس اسماعیل اسمویس تخاش گت سبحان اللہ اللہ اکبر تو میانو جوانو میانو عزیزو میانو بزرگو تو دوستو یلی محبت ہو پروردگار البرون کن ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اندبن تو جرود محب وین بنیون تمیائی محبوب ییز قربانی دیت میں دم میانی خدای تل کس چون محبوب دپن میون محبوب چو کائنات اسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ